مردن میخواهم. صبر کن. تو رو اگر یگان نفری فرستاده باشد، تو اگر من رو مسخره کنی، اگر از سادگی من استفاده بردن خواهی، اگر با احساسات من بازی کنی، اگر سری من رو جدا کنی، بگذار دستان من در گردن تو باشند، دستان نازکی تو باشد در گردن من. برای مزه تو رو چشیدم به همه چیز. به همه چیز راضیم خانم. اکنون هر چه خواهی بکن. آبا کشتی مرا. وقتی که وضعیت را مختم، یک سوال عذابم داد. چرا جسدی ایوانوف هست و جسدی نجمی نیست؟ پولاد با ما دروغ گفته است، یا اینکه عمک به ما دروغ گفته است؟ وقتی با دروغ و راست برخوردن هم رسید. لازیا و اکی خسرو نیز در این کار شریکند. با آنها همان باطلاق بزنده است که در آن غوطیدند. پولاد علمدار را به نزدم آرکلیچ. عقل و موقعیت جنایت، موجودیت دلیل‌های ضروری از سبب آن که جنایت ذکر گردیده ظاهر شد در جامعه ترس را به وجود می آورد. عیبدار شونده ها ضیا یلمز و خسرو باقر به حبس گرفته شوند. یک بیعقل بچه ها سنگ انداخته است. تو سنگ را در سر ما نشکن. قرار برآورده شده بود که با معلومات به مقدار کفایه جمع گردیده تکیه کرده پرونده برای آموزش با پروکراتور مرکزی فرستاده خواهد شد. جناب سودیا، آنها با کارهای خودشان مشغول می شوند جناب سودیا. من که ها باز بوی لاشه را احساس می کنم. به آنی که از با مفتید نه سودیا بلکه طبیب لازم است. انسان چه خیلی دوست داشته‌اش رو دفن میکند، چه خیلی با دستان خودش به زمین میپرتاید. ما چی گوری پدرت را میکنیم؟ شما در چی باره میگید اکرم؟ من نفهمیدم. به بالای پدرتون شما خاک پرداختید. غم نمیخورید که او زنده است یا مرده، چون که مرگ او را قبول کردید. خانم الف باشد یک کف هم خاک نگرفت و به اینجا نپرتافت.
акнун маргеро меҷӯяд ки қабул накардааст. акаи ҳикмат, чаро мавзӯъро дигар мекунед? акаи ҳикматат гури дӯсташро мекунад. ман ӯро ба ин ҷо гузошта будам. акнун меканам то ин ки берун кунам. иҷозат деҳ, бигзор гап занад, ҳатто агар беҳуш ҳам шуда афтад. апа, агар ягон касе шикоят кунад, ба мо чанд сол медиҳанд? хавотир нашавед, ман ҳамаро ба ӯҳдаи худам мегирам. ту танҳо алиро эътироф кун, элиф. алиро ба гуноҳ ва покшавиаш қабул бикун. бо асрор ва кушодашавиаш, бо дурӯғ ва рост марги ӯро қабул бикун. ман баъди ин барои ту ҳамсар мешавам ва ҳамҷасад. акаи ҳикмат, ман аз шумо кӯмак хостам. шумо метавонистед ки рад кунед, аммо барои шумо низ шавқовар намуд. дуруст хоҳаракам. ин агар али набошад, ана он вақт дар ҳақиқат ҳам девона мешавам. ҳабси Зиё Йилмази машҳур ва соҳибкори овозадор Хусрав Боқироғлу ҳангомаи воқеӣ гашт. адвокатҳои айбдоршавандаҳо изҳор карданд ки ба прокуратураи марказӣ шикоят пешниҳод мекунанд. аммо Зиё Йилмаз ва Хусрав Боқироғлуи айбдоршаванда дар назди бинои суд ҳеҷ шарҳе надоданд. ин ки айбдоршавандаҳо аз бинои суд бо дасткишанҳо берун шуданд, баҳсҳоро ба миён овард. аз чор тараф фишор меоранд. салим, амалиёт зидди амрикоиён аллакай шурӯъ гардид. ин ягона шарҳи он аст ки Ивановро аз миён бардоштаанд. онҳо ба ин чӣ хел ҷуръат карданд намефаҳмам. онҳо роҳи дигар надоранд. онҳо ваъда медиҳанд ки бо онҳое қарордод мебанданд ки дар паҳлӯяшон ҳастанд ва ба онҳое ки зиддашонанд ҷанг эълон мекунанд. дар назди қароқонлӣ талафот бештар шудааст. мо чӣ хел аз ӯдаш мебароем? онҳо агар орзу дошта бошанд ки шарқи миёнаи бузургро барпо кунанд, пас мо ба онҳо шарқи миёнаи худро медиҳем.